अदा लए न पाराईंदा को पतो ही कोनी दुआ क्यों मन राजी थी आखिरी टाइम ते गुस्ल भी नसीब करे त कफन भी नसीब करे तो असा के छाती हो जेको खाराए जेको पियारे उन जो दर छडियो ता वणो पतो ही ता असा के कोनी त केड़े टाइम ते अची मारू मौत जा मथो दी अल्लाह वजात सकरतुल मौत बिल हक मौत वारी सकरात बरकत सही सकरात चाहे पाण वरमायो बाने के सकरात लगंदी वाह तो एडो कोड़ो तीनुसी एडो कोड़ो तीनुसी जो सजी जिंदगी में न एड़ी कौड़ी शे कदे चखी कान अखियों निमाणियों लुड़क पिया गणनस पाना फरमायो हेरे तवज्जो जिस्म में ये दर्दों दुसी जे हयाती में को के खजिया मो कंडा पटे जिस्म में ट्रुंबे दर्द ऐं तकलीफ पई महसूस थिएस सकरात वारे टाइम ते इए जिस्म में दर्द ऐं तकलीफ पई थींदी अखियों निमाणियूं हूंदियूं अखियुनि मां लुड़क पिया गणंदा चवंदो है सब शइ जुदा पई थे मां काॾे वञा अबो इते अम्मा इते जिंदगी जी रफीक इते पुटड़ा इते न्याणियूं इते मिट माइट इते यार पिरी प्यारा दोस्त इते सब इते हूंदा मां के अकेले सिर कारी कलर वारी जमीन में सुमणो पवंदो है मां कुछ न क्यों कुछ क्या हा जेको मां सां गॾु साण हले हा सही मला पो रोए छो तो अचो बाबा खोलिया खुदा जो कुरान छा तो चे कुरान पाक सिपारो तव 18 सूरत मोमिनून अचो खोलिया कुरान पाक ओयो लिखियो पियो कुरान तो चे रोई पियो चवे लाली आमल सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्ना कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा पोड़वा भी रोइंदो नौजवाना भी रोइंदो मर्दा भी रोइंदो मस्तूरात भी रोइंदी पई हा कदा करा तभी पियो रोंदो बादशाह तभी पियो रोंदो चलो रब जिंदगी मां गुजारी कुछ कमाए न सकियोम हाने एतरी मोल न तले सही मां अमाल साले क्या जेके मूंसां क़बर में साण हलन मथो ऐलान थींदो ओ बानो अजु इजाजत जा दरवाजा ही मां बंद किया थी माई याद रखो या हयाती तव सेहत तव तौबा जा दर खुलियल तव लड़ी अचो खिन मां घोड़ा गाड़ियो ओ परचण जे ला तैयार कुरान तो चे फल यज़अकू कलीलो वलियबकू कसीरा ओ दुनिया मारो खिलो थोरो रो घणो छो त तव्हांजो रोण तव्हांजा इलाज तव्हांजूं आजिज़ियूं तव्हांजूं इल्किसारियूं मूंखे ॾाढियूं पयूं वणनि तॾहिं सोणो था फरमाइनि जेको ख़ौफ़ ख़ुदा में अखियुनि मां घोड़ा ॻाड़ींदो आहे रब ऐलान कंदो आहे ओ मलाइको नज़र त कयो बानो छा पियो करे चइसि रोई तो विच माण्हुनि में वेठो आहे अखियुनि मां घोड़ा तो ॻाड़ई जे मूंखे ॾिठो अथई चइसि ॾिठो न अथई अण ॾिठे टिजई तो अण ॾिठे ॾकई तो अण ॾिठे कंबई तो सही इलाज तो करई माफ़ियूं तो वठई चई तव्हां गवाह थी जो अञा हिन जे अखियुनि वारा घोड़ा गड़ी ज़मीन ते किरंदा ई कोन अॻ में मां अर्श ते राज़ी थी मां माफ़ीअ जो ऐलान तो करे छॾियांसि अब्बा ये रोइण जी माल हाणे
پو انہی ٹائم تے روندو کاش بندو کون اللہ جو نالو دو موت کا پیریا موت جی تیاری کیو اللہ جو نالو دو قبر میں سمن کو پیریوں انہ کاری کوٹھڑی جی تیاری کیو اللہ رب ذوالجلال موسیٰ علیہ السلام کے معجزو ڈنو ہو قبرن وارن سا گالائیں دو ہو کدی موسیٰ علیہ السلام جو گزر کیو تب پرانے میں پرانی قبر نظر آئی مانن چو موسیٰ چین جی چین قبر وارے سانتا گالائے خبر پہ تا مرد آیا مائی آ قبر پرانی آ موسیٰ علیہ السلام قبر وارے سانتا گالائے شروع کیو او قبر میں سمن وارا دیتا حوال چیزیں کیڑا حوال جائیں چیں گھنوں ٹیم تھیو تھی قبر میں سدے چیزیں ماں کے 500 سال گزری ویا گھنا بابا چیزیں ماں کے 500 سال قبر میں سمندے گزری ویا تو کچھ تحوال دے جدی موت آئی عمر کیڑی آئی چیزیں نوجوانی جو پو داڑی جی ساول لے پئی مچھن جی ساول لے پئی مارو موت جاچی متوں کر کیا موسیٰ ماں کیڑا حوال جائیں ہڈی ہڈن کو جدا ہڈیوں ہڈن کو جدا چمڑی گری وئی ماسو گریو موسیٰ کیڑا حوال جائیں یہ کا پیری رات قبر جے اندھارے میں مجھے تکلیف محسوس تھی 500 سال گزری ویا پر انجا ماں کو قبر جی پیری رات واری تکلیف نہ وسری ابا انہ دل تے ات رکھو انہی قبر میں تمہاں ساں کے سمنو آئے یا نہ پچھا سامان گڑ کیوں قبر جے کچھ بھی نہ یاد رکھو قبر میں سمن کو پیریوں قبر جی تیاری کیوں موت جے اچن کا پیریوں موت جی تیاری کیوں وڈو دنیا وارو ساو نکرندو پنجائی بیزار تھی ویندا پٹڑا چوندا وارو کیوں اکھیوں ملایوس وارو کیوں واتو ملایوس گیڑی اساں ملایوس ہے عزوا سماریوس چوندا بابا جلدی کیوں ان جے لائے آخری ران جی جگہ جو انتظام کیوں کانو کھڑو جے کانو کھڑی کپڑے جی پٹی کھڑو قد جی ماپ کیوس سینے جی ماپ کیوس وجی قبر تے کھوٹرے اچوس کلمے وارو بدو اجو قبر تا دسوں اس با ڈکن تا پر سبا تماں سانگے ان قبر میں سمنو ضرور پوندو انہی ٹائم تے قبر کھوٹرے اچن مانا بیا بنبا سادے کپڑے جو کفن خرید کرے اچن وارا بیا بنبا بس سادے کپڑے جو چادروں ایکڑی سادے کپڑے جی کفلی او جے جو آڈو مارو پاسو پیرن تانی ڈگو پونجو مارو پاسو پٹھارن کہیں ٹولو سونو تا فرمائل میت کے تڑ دیوائیو ہاتھ تے کپڑو ویڑیو یا رسول اللہ قربان ونجو بھلا نفرت کرنی فرمائیو نا 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 نفرت کرنی کونی پٹھا تمام جو اتھو انکے دنیا جے سوئی نکو ودی کتکھو پیو لگن لو ہو رہا گھمائیو سو رہا پر یہ تختو دھوئندہ 3 چکر دھوئی پاک کندہ بابا کھنو جنازو تختے تے سماریو کندیارے وارو ماں بین کے چمن نہ آئیو اجو ماں پانجے نفس کے تنبیہ کرنا آئیو صبح موتے موتی لو یہ موقع کھٹولے تو کھڑی تختے تے بیا سماری دا پر پتو ہی کونی علائے مجھو جسم کھٹتے ہوں دو علائے پٹتے پہ ہوں لو علائے موقع آخری تڑو بھی ملندو علائے نہ ملندو علائے کفنو پارائیں دا علائے نہ پارائیں دا کئی معاملہ انہاں اکھن زان ڈٹھا سے جنہیں ویچارن کے نہ غسل نصیب تھیو نہ کفن ہی نصیب تھیو اگر ہم آمانیاں پہ جلسے دے وچ روڈتاؤں ہیتری نیانی ہیتری اما سان روڈ کراس کرن جلائے بیٹھی
اوچ تو جو اما کو ہتھ چھڈائے ڈرکی ایڈو ٹرالو سامان جو بھریو پیو اچے ٹھکا جو نیاڻीअ کي ٿيو ڪري جو پئی ته بھريل سامان وارو ٽرالو مٿو چڙي ويس خدا گواہ نیاڻीअ جو چهرو بھی ڏسڻ جهڙو ڪون هو روڊ سائیں روڊ ٿي وئي اما روئے پئی روئے پٽ وڃي ته تي پر موڪلايون ته وڃو آخری چکر بھاکر ته پائے چمیوں ڏئی ته پو موڪلائے خدا گواہ ماں جو ڈٹم ته روئی ڏنم ہاؤ رب نویں چاڑीअ کي غسل نصیب کئی نہ کفن ہی نصیب کيسي چھت کيون آیا ٹرپڻي تما چھت چوندا یا ٹرپڻي یا کھرپي کھرپي اساں وري ان کي چھت چوندا کھرپي جو کيون آیا ته نياڻيءَ جا اڏا کل ماس چادر ۾ ويڙيون کيون پيا وڃن آجو عورت تجھی بے پرواہی تو قربان وجا چیتو کے کان نہ کہیں جی عبادت جی لکا سوم صلات سخاوت جی وٹے کیاں پچھڑو راہ ہدایت جی جگہ پان کریں گمراہ بے تو او مٹھا مالک تو اے خالق تو معبود بے تو اللہ بے تو محتاج پیغمبر پیر سبئی آئیں باری بے پرواہ بے تو اچھا تجھی بے پرواہی تو قربان جو نیاڻीअ تھے نہ غسل ملیو نہ کفن نہ آخری ٹائم تے ابے اما زیارت کیس تنے ماں چونو علیہ غسل بھی ملے علیہ نہ ملے علیہ کفن بھی ملے علیہ نہ ملے ماں چونو جڑے موتے موتین لو علیہ مونجا ٹرئی پٹڑا متوں ہوندا علیہ نہ علیہ مونجو نیاڻیوں متوں ہوندیوں علیہ نہ علیہ بھائر متوں ہوندا علیہ نہ ہوندا کا خبر کونی جڑی مونجو موت تھین لو علیہ سردی ہوندی علیہ گرمی ہوندی علیہ مونجو جنازو چھام میں رکھن لا علیہ مونجو جنازو اس میں پیون لو علیہ تھدے پانی اساں تڑ جارائیندا علیہ گرم پانی اساں تڑ جارائیندا علیہ کفن پارائیندا علیہ نہ پارائیندا کو پتو ہی کونی دعا کیوں من راضی تھی آخری ٹائم تے غسل بھی نصیب کرے تے کفن بھی نصیب کرے